svetinje naše duše štite. Krajišnike svoje ponosite. Krajišnike svoje ponosite. Čuvari krajine vode vas u Očijevo, koje se nalazi neposredno uz magistralni put koji spaja Drvar sa Martin Brodom. Iako je od Drvara udaljeno oko 20 km, selo od 1996. godine pripada gradu Bihaću, od kojeg je Očijevo udaljeno više od 60 km. Očijevo se dijeli na malo i veliko, ali danas u oba Očijeva stanovnika toliko da se mogu prebrojati na prste obje ruke. U Očijevo smo došli na poziv Dragana Karanovića, mladog čovjeka koji voli svoju očevinu i djedovinu, svoj i zavičaj svojih predaka. Ovdje su mu ostarjeli roditelji, ali i najljepše uspomene koje ga vraćaju u djetinjstvo. Tu sam rođen i tu živim i tu sam se vratio i tu mi je i roditelji i tu živimo i tu mi je sve. Po čemu pamtiš svoje djetinjstvo ovdje? Pa pamtimo po dobrim stvarima i tako. Malo će se nam rekao kad si išao u školu Martin Brod da si Pa pješke, naravno. Išli smo 12 km do 4 osnovne škole. U jednom pravcu i u 12 u drugom pravcu. Da li to bilo teško za dječaka? Pa nekad je bilo, a nekad nije. Najviše nije. Ipak se sve preguralo. I ovdje ste živjeli do 95. 95. da. I onda ste izbjegli? Da, u Bosanski Šamac, mjesto Donja Crkvina. I zbog čega ste odlučili da se vratite? Pa vratili smo iz tog zaključka da se vratimo na svoje i mislim da je realno bilo da se opet vratimo na svoje mjesto, na svoje ognjište i tu sam rođen i svi moji su tu, vratili se od komšija, familije, prijatelja i tako. Znači ipak vas je vukla nostalgija? Pa vukla se opet nostalgija ovdje u krajinu i tako. Kakav je bio povratak? Da li je bilo teško? Pa jest bio težak je povratak, bila obnova, najviše je bila naša lično. Onda sam 2000 i ne znam koje godine odlučio napravimo još jednu kuću, a to sam dobio od međunarodne, sam dobio donaciju i napravio sam to. Od Ministarstva za izbjegla i raseljena lica u Sarajevu. Ovdje je najljepše i tu se najbolje osjećam i tu provodim najbolje dane i poslije rata i prije rata i šta ja znam. Pred zimu pečemo i rakiju i svašta nešto jedi. Eto, to je tako. Znači čovjek je najljepše tamo gdje se rodio? Tako je, da, naravno. Ali ono što je problem, sve manje stanovnika? Sve manje stanovnika, nažalost, ovdje sad trenutno u malom i velikom Očevu, moje mišljenje ne znam, možda ni da li ima 10 ili ne. To je nažalost, ali tako je. Samo 10 ljudi? Pa svega, moje mišljenje. Da li toliko ima, eto. A nekad kad si ti bio dječak bilo je puno više? Pa nekad je bilo u velikoj i malo Očevu, bilo je oko 100 kuća, 100 stanovnika. Nemaš namjer da odlaziš odavde? Ne, budem i tu živim, radim inače u Bosanskom Petrovcu i moje mišljenje sam zadovoljan. Goran Jovičić je uspješni stočar, posjeduje nekoliko desetina krava, ali i veliko srce koje kuca za Očijevo. Zna Goran da mu nigdje ne bi bilo ljepše kao u rodnom selu, zato mu se i vratio, da živi tamo gdje je duši najmilije. Malo je Očijevo za mene moj rodni kraj, jedno najljepše selo. Ovdje ste odrasli, rođeni? Da, tako je, tu sam odrastao, rođen i tu i dan danas živim, iako Bog da do kraja života. Recite, bili ste izbjegli? Jeste, tako je. Bio sam izbjegao u Doboj. Poslije se vratio ovdje. Zbog čega? Pa znam zbog čega, zbog toga nestanog rata koji je bio. A zbog čega ste se vratili? Šta vas je vuklo? A što sam se vratio? Vratio se.
Ja smatram da sam se trebao vratiti i ja sam se vratio. Zato se vratio što sam smatrao da se treba vratiti. Vratili se moji roditelji najprvo, poslije su mi roditelji umrli i ja sam tu i ostao sam ja na svom ognjištu i želim da budem do kraja života. Vi se uspješno bavite i stočarstvom. Da, koliko se može reći, uspješno. Koliko imate blaga? Pa ima fino, ima dosta da se može solidno živjeti. Uglavnom krave, jeli? Uglavnom krave, sistem krava tele. I ovom bi prilikom se zahvalio Zoranu Podraščaninu sa Manjače, farma Surjan. Od njih sam zametnuo blago, krave limuzin. On mi je dosta tu pomogao i hvala mu i pozdravljam svoga brata Zorana Podraščanina. Što se tiče da li je teško ili se lako baviti? Možda je sad se lakše baviti nego prije. Sela su pusta, pašnjaka je sasvim dovoljno za dobrih stada. Kad bih htio neko još da se bavi sa tim i ja bi bio možda najsrećniji, nije možda nego sigurno. Da imam nekoga tu da se bavi kao i ja, da se pomažemo uzajamno. Gordana Karanović, djevojački Tankosić, živi u obližnjem Drvaru, ali ne zaboravlja svoje očijevo. Dolazi kad god je u prilici da sačuva uspomenu na roditelje, na sve one bližnje čije kosti počivaju u voljenom selu, ali i da obiđe one žive, malobrojne i zaboravljene. Rođena sam u Velikom Očijevu i udala sam se tu blizu u Malo Očijevo odmah, što kažu, preko puta. S obzirom da niste ovdje pravili cjelokupno djetinjstvo, da ste živjeli i u Bihaću i u Sarajevu, recite mi po čemu pamtite ovdje dolaske i kako je izgledalo Očijevo u vrijeme vašeg djetinjstva? Pa šta da kažem, ja uvijek kažem gdje niko tu i obiko svoje selo volim i uvijek ću ga voljeti i želim da se ne zaboravi. Šta da kažem još sve. Tada je bilo puno više djece, puno više ljudi. Da, nekad je, što kažu, bio život teži, ali je bio ljepši i slađi. Što kažu, nije bilo ništa savremeno što je danas, ni te tehnike, ni telefona, ni kompjutera, ni šta ja znam. Kažu da vi jako često dolazite ovdje u Očijevo. Pa kad god mogu dolazim, mada sam sad zauzeta, radim svaki dan, slobode nema, ali kad mogu god dođem. Mi volimo obići svoje selo, naravno. Majka i otac su mi umrli, svekar i svekrva su umrli. Nemam nikog tu, 2 kuće zaključane, ali kad god mogu, rado odem i obiđem. Stara kuća je izgorila, zapaljena, ostale su ruševine, a nova je neobnovljena. Znači nismo dobili ni solarnu struju, ni tu gdje sam se rodila, ni gdje sam se udala. Želim da pozdravim sve Očevljane na sve strane svijeta, gdje god da su. Želim da naše selo ne predaje se zaboravu. Želim da kažem svijetu kogod može nek pomogne. To je jedno od rijeđih sela koje nema struje sem te solarne. Par kuća i nema ni solarnu, znači svijeća i dalje. Ko može nek pomogne da i mi ne padnemo u zaborav. A prilično ste pali u zaborav. Jesmo, Boga mi. Narod umire, to što je rekao komšija. U zadnjih mjesec dana 4 žene su umrle, dobro, starije životne dobi, ali Bože moj, smanjuje se opet. To je samo tu još žive oni baš koji nemaju kut, a mi što smo vezani poslom i obavezama, dođemo, obiđemo. Ali bez obzira na sve, vi se ne odričete Očijeva? Ne, ja uvijek, što kažem, gdje niko to i obliko i uvijek volim svoje selo i voljeću, naravno, i gdje sam se rodila i gdje sam se udala i sve je lijepo srediti, obići, posjetiti kad god se može. Dobar dan, pomoć Bog. Bog ti dao dobro da živim i zdrav bio. Ja sam Rodić. Zoran Rodić svoje penzionerske dane najradije provodi u Očijevu, zagledan u kanjon Unca i svoje djetinjstvo, u ljude i događaje koji su davno iščeznuli. Pamti Zoran i ne zaboravlja, čuvajući uspomene kao najdragocijenije blago. Rođen sam ovdje, živim tamo vamo, ali uglavnom ovdje dolazim, sad sam u penziji i volim ovdje doći. Imam svoj mir i tišinu i tako. Evo, počeo sam pričati da moja baba
kad je došlo u ovu familiju, 33. je došlo u zajednicu. Možete zamisliti koja je to zajednica bila, koja je to snaga. Imamo silnu zemlju, imamo sve, sad je to sve. Znači kuće bile pune čeljadi. Pune čeljadi, vaj moj. Tako mi je baba pričala. I ja kad sam bilo nas je puno. I on naišli ti nesretni ratovi i onome ratu naišli tu Ustaše i Švabe i pobile 62, evo tu nedaleko, to sakranjeni tu gore na ovom groblju, sad ste prošli gore. Kako vi pamtite odrastanje ovdje u ovom selu? Čuj, šta da vam kažem, bilo tu djece. Tu nas išlo u školu, to imana škola jedna srušena je. Evo i ovaj Mišo, on je otišao tamo negdje u Kikindu, u Srbiji, ja sam otišao u Drvari. Tako inače su odavde djeca išla, mojni su 2 brata išla u Martin Brod. Svaki dan, 12 km dolje, 12 ozdo. Znači u vrijeme vašeg djetinjstva selo je bilo puno ljudi, danas je gotovo pusto. Pa bilo nas jedno, šta ja znam, možda je 70 djece tu u školi. I to samo do 4 razda, onda otvorio taj učitelj, jedan je bio ovako malo tu, koji je djeca puno, ali nije to ni bitno. Učio nas pameti. I onda on otvorio tu i 5. razred da malo jačaju djeca da mogu ići u Martinov. Ovdje su bile zime, snjegovi, mećave, sve žive. Ja sam ga malo ovdje proveo, malo. Do 4. razreda i poslije sam išao na školovanje i tamo vamo. Ali kako je izgledalo to do 4. razreda? Pa fino, djeca, ko djeca. Onda si morao slušati biti, pa nema veze, tebe sretne tamo. Evo do ove Goge, baba jednoj radio je gore. Pa kaj ne budeš dobro, jeste reći učitelju. Tuklo se onda djeca, onda se morao poštovati. Odgajalo te tako, neko sad nije. O tom potom. Znači poštovali se stariji puno? Poštovalo se, naučen sam i to nosim i dan danas sa sobom i to je tako. A neke su djeca i radila, pomagala roditeljima, čuvala blago? Sve. Mi smo bili stočari tu, kako bi rekao, svi smo imali ovce, goveda, konja, volove, sve. Na puno to su bile njive, to orano, tu da ja sjećam kod dijete to orano. Evo vidi sad zarasli, jebik. Evo sad bratom idem tamo da nađemo nešto drva, da osjećamo i da tu i to tako. Zime su bile jake, djeca ko djeca, imali smo i tuda neke skijica, nešto sanica, neke ovo tamo. Eto. Šta me vraća? Pa to sam ponikao, brate. To sam ponikao. Ja kad iđem gore navrh da sjednem, gledam dolje ovaj kanjon. To su rijetki prolazi, ja sam to kod dijete prolazio 100 puta dolje do Martin Broda, išao u ribu i lovio ribu i to tako. U očijevskom zaseoku Drenik nekoliko starijih ljudi čuvaju očijevo od smrti, od zaborava u koji su odavno pali. Njima je starost donijela tugu, samoću i bolest, a na njihovo selo odavno je pao mrak zaborava od svih onih koji bi trebali pokazati bar mrvicu pažnje da se i ljudi u Dreniku osjete dostojnim života. Ovdje Drenji ne rađaju i bude najviše toga voća. Aha. Ovdje kare smo. Ovdje smo, brate, nemamo ništa. Pravo da ti kažem. Prvo struje nemamo. Drugo, bolesni oboje, daleko ljekari, daleko sve. Staro, ne znam šta da ti kažem. Nemam se s čim pohvaliti, pa eto. Pa kako živite bez struje? A kako? Nije to kako, nikako. Živimo, taj panel imaju ti, samo se, kad je lijep dan, onda zero struje ima, niti imaš zamrživača, ni friždera, ni ništa živo. I tako da ti kažem, nemam se s čim pohvaliti, nema ništa, živimo na tešku muku, bolesni, žalosni, tako. Ali opet ste ovdje? Pa jesmo, ćeš, nemaš gdje niko ovdje. Pomoći nemaš nijekove. Ništa to i kuće što se je radilo, to smo radili same o sebe. Stoke što smo to držali same o sebe, to smo, nije nam pomagalo ništa, ni država, niko. Ne znam šta više da ti kažem. Bili ste izbjegli? Jesmo bili izbjegli u Šamptu, 7 godina sam bila. I vratilo se ovdje i rado se vratili na ovo svoje imanje. Bilo nam milo i tako sad ovdje. Pa Bogom su ovdje već 20 godina. Vratili se. Pa jeste se pokajali zbog povratka?
Jesam, brate, se pokajalo. I to, šta ja znam, ovdje, ja volim, ovdje sam i rođena i udata i živim i sve. Ja ne bi mogla niđe nekako živjeti neko ovdje, ali nemam uslova nikakvije, a živim. Barem da ima struja, pa da ima televizor, pa da ima nešto. Ma ništa, ali tako živim, naviku, tako. Živite kao neka stara vremena, jel? Pa kao prije 100 godina, taki nam je život. Ovdje se u Očevu ništa nije pomaklo, jel? Ma ništa. Samo ovo naroda što ostaje, samo pomirje vaje nas manje i manje i tako. Nemaš mašine da pereš veš, moraš ručno prati. Zima bila, ne bila. Ne znam šta da ti kažem, vidite. Ne valja. Teško je očekivati da se neko vrati, da živi bez struje, bez... Da ono bilo struje prave, vratilo bi se ovdje naroda. Ali nema struje, nema šta će. Mladi narod, gdje ti iđe, nema struje. U nas je ovdje život kao nakon 100 godina života. Taki nam je život. A bez obzira na to, vi nećete nikud odavde? Pa kuću, ja ne znam kud bi. Nemam kuda, šta bi. Drago mi je. Kako se prezivate? Rodić. Rodić. Da. Ja sam 80 godina i jedna, stara. I šta ću, on i nešto ovaca imao, nema nikog primanja, ni ništa. Hoće rad nešto ovaca, dođe meni, metne tako. Ja sam ja čuo tu jetru kad ona viče, pa moraš izaći, pa rekao moram, polako ću izaći. Kažete, skupo je otići ljekaru? Pa skupo, ja sad plaćam takstu, 70 maraka, moja jetra išla prije više, sad kaže 60, 70 i vratiš se 70. Otkud meni to? Ja kažem, i onda lijekove, jako si i osiguran, lijekove najviše sve plaćaš. Sve plaćaš, preglede, specijaliste obavezno. A otkud, kako, šta, ne pitate niko. I šta ćeš onda? A plus to živite bez struje u 21. vijeku? Vajek. Ali eto, živi se doklen, kako će se, šta će se. Kako Bog da? Drugčije ne može. Nemamo ništa, razumiješ me? Ali nemamo ni naroda. Pa reci onda i sam kako bi to bilo. A nekad davno bilo puno ljudi. To reći, slagaći nešto. Ja mislim da je bilo oko 1000 i nešto ljudi i domaćinstava ovdje. Evo moraš, vidiš jednu kuću, vidiš tamo drugu, sve okolo s kuće, a nisu bilo u sredini. Ovo je sve orana i kopane, eto. I onda došao rat, otišao narod? Otišao narod, kako neće otići, mora bježati, I vratio se. Zbog čega ste se vratili? Grobova. Zbog grobova? Ja ti kažem, moj čača i mater, zbog grobova i gotovo. I hoće. Pa nemoj ići, jebe. Rekao, napravit ćemo kuću, kakva taka. Ne mre. Je li bio težak povratak? Je zbog je bio težak. Da ti kažem pošteno. I težak isto da jebi, evo vidi, nemamo struje, nemamo. Pa nemamo ništa, Bog teo, ali eto imamo nešto lijepe. Ćeramo se, bakljamo se i tako. A izgleda kod da su vas svi zaboravili ovdje u Očijevu? Jesu, brate. Svi. To zapa. Ja ovdje u Bihać, da ti kažem pošteno, jer pošto ja iz Hrvatske dobivam penziju, a u Bihaću moram biti prijatelj. Razumijem? Rekao mi ova neka u Drvaru, moraš ti i ovdje se prijaviti. Dok ja to išćiram, to je propalo, bre. Ovdje u Bihać, te curice muslimanče, treba reći ono što je. Sve što mi treba,
Evo ti, izvoli veli, čito. Danas mi je 70. rođendan. Čestitam. Da si živ i zdrav. Da i ti, da si živ i zdrav. Eto, došla televizija na rođendan. Mora biti. Biće bolje. Biće bolje. Poslije nas. Pa da. Eto, drago mi da smo te obišli, da smo te vidjeli na rođendan. I hvala vam što Eto. ste došli. Ovi skromni ljudi obrasli u tišinu sopstvenog sela ne žele nemoguće, već ono što imaju i drugi, a to je bar struja, bez koje je život u 21. vijeku nezamisliv. Ono što je uočio danas problem je da nema struje. Jeste, da. Ovdje je najveći problem nedostatak električne energije i ovdje je najveći problem, malo i putevi su loši, a i najviše struja je problem tu, a inače sam udaljen oko 12,5 do 13 km Martin Brod. Mislim da ne bi to bio neki problem, trasa nekada se odradi, ali eto, nažalost, nemam. I nemamo tu mogućnosti. Obraćao sam se dosta puta i opštini Bihać, i međunarodnoj i elektrodistribuciji Bihać, i šta ja znam, kome sve. Znači, 30 godina je prošlo od rata, vi još uvijek struje nemate. Tako je, da. I dosta žitelja ovdje ima, trenutno koji su i vratili bi se, a nemaju te mogućnosti. Pa kako se snalazite? Pa snalazimo kako ko može. Naprimjer, sad ja sam prošle godine obnovio pretvarač struje, injektor, i obnovio sam akumulator svojim sredstvima. Koja nisu mala? Koja nisu mala, malo su veće cifre, a ostali, još možda jedno, dvoje, troje ovdje selu da su tako odradili, a ostali ne mogu. A recimo, koliko vas je to koštalo da imate struju za one osnovne uređaje u kući? Ovo trenutno me je koštalo oko 3.500 evra do sada, mojih sredstava. Ali to opet nije trajno rješenje? Ali nije trajno, možda još jedno 2-3 godine i to je to. Samo privremeno što kaže i to je to. Što se tiče uslova života, na nuli smo sa uslovima života. Odmah bi trebali seliti ovamo, odavde bi trebali odmah ići što se tiče uslova života. Evo, to je od mene, iskreno živim tu, a istini treba gledati u oči i kazati onako kako jeste. Šta je u pitanju? Pitanje je, vidite, ja ne bi mogao to ukratko reći, a potrudit se što kraće da kažem. Prvenstveno je problem struja. Evo, vi i svaki normalan čovjek u današnje vrijeme da se živi bez struje, da li je to normalno ili nije. I da li je to normalno za čovjeka danas da živi bez struje? Da li je to uopšte normalno? Vama vjerovatno nekad nestane u godini jednom ili dva puta struje, pa to je haos, kolaps. A mi živimo bez struje stalno. Evo, to je problem. Pa kako se snalazite? Snalazim se putem agregata i snalazim se, imamo nešto po danu, u toku dana kad je sunce imamo nešto solarne struje, jer imamo solarne panele, kojima je isto tako izišao rok, već ima par godina i to je u kvaru, to niko ne opravlja, nema se kome ni obratiti. Da bi vam rekao o obraćanju, o traženju pomoći, traženje električne energije kao prvog uslova za život. Ja sam najmanje 20 puta išao u Bihać i obraćao se našoj opštini, pošto mi pripadamo Bihaću. Obraćao se našoj opštini u Bihaću za taj problem. I šta vam kažu? Šta će reći? Svi koji kažu samo me slažu. Napraviti malu lažu i dok se tu, sutra nema od toga ništa. Ja ne mogu se žaliti, recimo na opštinu Bihać kad odem da tražim nešto, da obavim nešto u toj opštini Bihać i tako dalje. Ali što se tiče struje i uslova za život, to nam je najveći problem. I niko, recimo, slobodno mogu da kažem, niko se nije sjetio iz opštine Bihaća, otkad sam ja tu, otkad radim sa ovim,
Ja imam sada dosta grla krupne stoke. Niko se nije sjetio doći da vidi kako radi taj stočar i kako živi tu bez struje. Niko se nije sjetio iz opštine. Iako znadu da sam ja tu. A ne samo da kažem za njih da nije došao. Nije došao niko. Mi smo pravoslavci. Mi živimo ovdje. Mi smo se vratili. Ali niko se nije sjetio da dođe da kaže daj tim ljudima, daj im nešto. Daj im agregat, daj im bure nafte, daj im popravi put, daj im nešto da mogu živjeti tu. Niko. Ni ovi iz Bihaća, ni niko nije došao da nas nešto pomogne. Ipak uspijevate opstati ovdje. Evo, ja sam tu i ja uspijevam i trudim se. Malo nas je u selu, sišlo je. Evo, ja mogu otvoreno reći. Ovdje je bilo 25 kuća, brojeći od Dukića, Karanovića, Rađanovića, Tankusića, Desnica. Bilo je 25 domaćinstava. Sada žive nas trojica. Pa to je tužno. Ove države treba biti sram što je ovo ovako. Ne mene. Ja sam borac da ostanem tu, da ostanem na svome. A države mora biti sram zašto su kuće puste, zašto su napuštena ognjišta i zašto je sve prazno. I zašto nemamo uslov za život. Prema zapisima sveštenika i etnografa Petra Rađenovića iz 1933. godine, u Velikom i Malom Očijevu živjele su porodice sa sljedećim prezimenima: Tankosić, Dukić, Karanović, Jovičić, Rađenović, Desnica, Rodić, Šipka, Šijan, Grbić, Šarac, Bosnić, Pećanac i Šević. Većina ovih porodica ima svoje korijene u Lici, a poneka i na području sjeverne Dalmacije. Iz Očijeva je i čuveni narodni heroj Ranko Šipka, koji je rođen u Velikom Očijevu 1917. godine. Sa Mladenom Stojanovićem bio je jedan od prvih organizatora otpora okupatoru u Krajini. Poginuo je 1944. a za narodnog heroja posthumno je proglašen 1949. godine. Iz Očijeva su potekli brojni dobri i čestiti ljudi, pa je vrijeme da se i ovom selu vrati dug, da bar dobiju struju jer su sve odavno izgubili. Očijevo je danas oko savjesti svih nas. Krajišnike svoje